بیماری اسلامی به حدی است که دشمنان هم متوجه شدن و احساس خطر کردن و با تمام قدرتشون بسیج شدن برای مبارزه با اسلام. کسانی که آشنا باشند با وسایل تبلیغاتی جهان از جهت صدا سیما، از جهت فیلم‌های ویدئویی، از جهت اینترنت، کامپیوتر و انواع تبلیغات و ماهواره و اینها می‌بینند که دشمنان اسلام با تمام قدرت خودشون بسیج شدن. از این ابزار تبلیغاتی جدید هم حد اکثر استفاده رو میکنن. کسانی که آشنا باشند میبینن که الان همه چیز اسلام و نه تنها اسلام بلکه ادیان آسمانی زیر سوال رفته. اشکالات فراوان به نبوت اشکال میکنن، به معاد اشکال میکنن، به اخلاق اشکال میکنن، اسلام رو متهم به خرافی بودن میکنن، اسلام را گاهی متهم میکنن به اینکه دین خشونت. امثال اینها در تبلیغات اینها کسانی که آشنا باشن میدونن چقدر گسترده است و فرصت ذکر اونها نیست. هر حال اونها خودشون رو مجهز کردن برای مبارزه با این بیداری اسلامی. ما هم باید خودمون را به مقدار امکاناتمون آماده کنیم برای دفاع از ارزش‌های اسلام. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kebangkitan dan kesadaran terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini di kalangan kaum muslimin tidak akan dibiarkan oleh musuh-musuh Islam untuk terus bangkit. Karena itu kenapa musuh-musuh Islam akan terus berusaha untuk menghalangi kebangkitan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan itu kita saksikan dari berbagai upaya mereka untuk menghalangi kebangkitan ini. Mereka lakukan lewat berbagai propaganda di media-media. Apakah media elektronik, media cetak, buku, lewat film, dengan berbagai upaya mereka berusaha supaya pemahaman orang terhadap Islam semakin hari semakin kabur. Islam yang tadinya ingin bangkit tiba-tiba dimati sulitkan oleh mereka. Nah, kita harus sadar itu, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Apa yang mereka lakukan? Berbagai macam mereka lakukan. Selain daripada propaganda misalnya, mereka seringkali bahkan melakukan penelitian yang sifatnya palsu dan tidak akurat, mengatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak benar. Mereka coba rusak prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam. Mereka kritik kenabian, bukan hanya itu yang berkaitan dengan agama Islam, bahkan dengan agama samawi yang lain. Mereka katakan bagaimana Al-Quran itu palsu. Mereka katakan bagaimana Nabi Muhammad itu begini dan seterusnya. Mereka katakan bahwa Islam adalah agama ekstremis. Mereka katakan Islam adalah agama kekerasan dan sebagainya. Tujuan mereka hanya satu, ingin menggoyang kaum muslimin. Jangan sampai mereka memiliki kecintaan kepada agama ini. Nah, karena itu kita punya kewajiban. Kewajiban kita adalah bagaimana kita bisa menjawab setiap kali mereka melakukan hal-hal seperti itu. Kita harus punya amunisi, kita harus punya semangat, kita harus punya keinginan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, agama ini akan terus didiskreditkan oleh orang-orang dengan training yang luar biasa dan dengan budget yang sangat besar.